Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kalingkhoy FC kalalong kekenuhun banyora yang kenam ladu hak lumpung ile akai second open to all knockout football kabal pelong dak seng samla nong penggrup circle 3 maupat hamadan nong kenjoy. Kalingkhoy FC kalayora yang kenam ladu hak ni lumpung ile akai hadiah bekalayo man pelim no yang kekenuhun ile akai the gaps FC hak jing yakun final kabal long ka shpau trik no pra arjar arpuar. Dak ni jing job Kalingkhoy FC kalayo khur ya song pisa ka bay nyopho hajar katba the gaps FC kabalawan baar kalayok khur ya song pisa kabalay pesan hajar tengka ya ke kusnam la sam lu MLA jong ka Mauplang constituency uba Eugene Son Lingdo Mauplang ubala long kum ukongsan hagani gasngi persiang ya kawan puson ya gajing betin lenti kajong ublay, ela kajong, kaseng samladong, circle 3. Haba ka persyang ban perkat, ikikam kibabha, bat ikikam le isnay, hala ka sinong gathaw, bat hala ka donghi, barok kawe. Ni, bagi mensim, kiba kelut, bat ki mensim, kibadon ya kamon nakamta banyarap bat banlek snai ya kita kibadon ya kajing don kam lengba ke sport and recreation committee kalayo ya kaban purkhat ya kaban pelong ya kanika football second open to all knockout football tournament in needs of charity. Jaga mensim jong jingat lang. Ila purkhat na kabataban pelong ia kena ke program. Bak kelalong ru ke program ke bajok. Hal kaba kilai pu artli ki tim. Na kisnom ki baper. Kilawan ia ka banesim benta. Hapo aga jing peniat jong keseng samladong circle 3. Ngamla ko para samla biyit. Baklam da ai ku play pi way ki samla jong kadong ki badon ye ka mensim jong jing tray bat ka mensim jong jing it bat ka mensim jong jing long ka way hi porba ibaship idang yelakai nak arhima akatu por terakhir mau kum ukna ubadang sedang banyelakai football akhir mau bangarung ak dressing room kita cakap kre jong kipliar ngai kipliar anta kipliar kipa ran kensai kipliar kibala pau apo kejela ke jongi tiba shape ide iwe ni kita makin mau ru kadai house nem arajar lai asnem kebanikong bangayok lat banyu kujat ante po ke first ground jong ka Shillong Sports Association tengah snowboard ong ba kajingya lenti kejonga kajing im kejonga ngalong kum bangalong ru ngatrai ngakin mau sa kadina katu kesengi bangarakin mau bakata dressing room kalong kumno kanongut ki syong ki kentin ki bay keren nomor ba kum samla kum khna pa de samla de akin mau ya kajing seneng haswaban mi apa madan handai itu por kum samla kum kena ngampat sesuatu tan hendrai dangala dangala asan dangala yo ban posha kertan akan mau kentin ke baki keren teka football kamtam hakani ka jela ke jongi kamtam ka football by day bakajat berew ke jongi kalong do kalong slam kumbai PE menta ka football kam deshu tang ka jingi lakai melen ke football kaladai kalat kalenti baki kena kisamla jongi senrang makin thai kila banyo ya kamai kaji
kebala ban penbit penbiang ya kalong yeng kalong sem ke jongki dengan sim ya kani kabu ru bangan wan kani ke jingelang kani ban aimen sim kam tami pi ki samla ki kena nomor kasap ke bau blai ai ker pang ya pi ben penan kam hok akan turu kam tami nomor kam sim ke jing aimen sim kawan ni kong na yeng lada ki kme ki kpa kim aimen sim ila ki khon ki kiti ngatrai ke jing im ke jongki ke jing tmu ke jongki namata ke jing im ke jongki ke jano shtaglanti lada ka de ka sa ka bayela ka ki sport ki paper lane lade ka put ka tem lade ka puli lade ka shap lade ka ruai kabar benta pan ko manong baling ba kane ka sap ka pong ngiyo bun ki jingikai namar ba lada ngidon kata ka thong ban penbit yala ka sap ka pong dan keme dan kepa dan men dan para bala banikai ya pi kumno ba pen im nong pungrup circle 3 ayu i bagidon ki samla rangba kibla yar baha ke jimut ke jeng perkhat ban ai ke jeng syakri daga banta ke emlang salang neru sunam khandai spa prabuai kidon ke mensim ya ke ban IT daga banta jeng kiwei kibadon ke jeng e bat ke jeng shipa kisamla ki batrei sitam ban minut bat ki bakala thya kala dem ban pet an gasngi ha ke jeng ke jongki daga banta ke imlang ke salang ngai ke pang ko beji bone pi ko samla sen samla nong porop circle 3 pedang la ban imsngi daga bata ke kam bha ke jongpi apo ke ri India bat ha ma kham ta me hari Meghalaya ke jongi jong bar bor ke religion kelalong ke wain da ki professions lalong ke professional game anta wa bun ma ki rangmila ka football kladai kum ki nong employee mo ki dong play la yo ki kam ki jam ki jing play ki jong ki ngong ki ba kim dei ban kut tang ko ki employee ki dei ban long ru ki employers ki bala ban ai kam ki we de lingba jong de sports nam ta ga talents kama mo pi u blai la IP ba yujin lawan pet ya ko we ga madan hantai ha po potorba ya ga bayin sashna no ya ga academy ni so bo kum ki dong potorom kra ni long ki bodot bok ha ngisa yo ya ka academy football but ki wedi sports hangkai hapo potorba paringet ba kum ki nong mopat lami bha ki rangken sai ki dong ila kai ba per ko long mune ba ship ki we de ba mi da ga ki snong mopat la da ba kiru ki dong jo ka jingmot ban collaborate bari ba Eugene lingdo da ka banta ban pun kiu ya ga ni ka football ha ga ni ka Meghalaya ka jungi ki nong ka pi ka mopat ka long industry the sports academy ke sports industry hak dia po state Meghalaya ke jungi dengan ngit ba lingba ke jingila ka ke jungpi in pudon kam hok ya la ke jong kisap ki pom bon ngit ba kini ki dong ila ka Madagascar ba ki tu bla da ila ka ru ki por bala le ki bon ngat lai ki player ki bo bet ba lai le ka ba ki por ke ba ki game ke jongki hoi wa ke poi je ke thong so ke final dengan ngit ba ki lai le ka ba bon ngit pudon kam ki ke sap ke pom ba kini ke jingila ka ke jongpi ke longkum ka jika ai kama jam pi daga banta ya hadien habot ki jingim ki jongi ko bana kasni Pelan, pelan.
Brian Harbutna, Borsing Nongtri, Francine Lindo, Albert Lindo, Manangashem Rangko, Batubing Star Karsitino. Jing Thapti Bajam Niki Dongjam Agani Kajangi Kurumata Agani second open